Organizam grada počinje da cvili. U njegova pluća uvlači se rak. Od dima koji prave automobili zaklanja se sunce, navlači se mrak. Poznato je da je Fruška Gora bogata prirodnim i životinjskim svetom. A da li ste znali da se u njoj nalaze i pojedine životinjske vrste koje do sada nisu zabeležene u svetu? O ovome možete saznati kroz razgovor sa doktorom Dragišom Delićem iz javnog preduzeća Fruška Gora. Intervju pripremile i obavile Teodora Naprta, Anastasija Perišić i Nikolina Marković. Koje su najugroženije biljke Fruške Gore? Sad, koje su to retke vrste? Na Fruškoj Gori ima, u odnosu na ono što znamo, ima dosta prirodnih retkosti, odnosno vrsta koje su na spisku u zakonu označene kao prirodne retkosti. Zakon koji propisuje Republika Srbija u odnosu na sve vrste živih bića koje žive ovde. Sa tog spiska veliki broj vrsta živi ovde kod nas, ne znam, otprilike preko 70 vrsta biljaka rasti na Fruškoj Gori. Neke su ređe, neke su češće, ali hoću da kažem da dobar deo vrsta koje spadaju u prirodne retkosti Srbije može da se nađe u Nacionalnom parku Fruška Gora, što je i logično, zato smo i nacionalni park. Da li postoje službe koje se brinu o zaštiti prirode na Fruškoj Gori i koji je njihov zadatak? Pa upravo smo mi ta služba, znači mi imamo dovoljno ljudi koji različitog profila, znači biologa, šumara, čuvara prirode i u saradnji sa drugim institucijama radimo na tome da na najbolji način sačuvamo i pomognemo ako treba onim delovima prirode kojima je to potrebno da bi se što bolje sačuvalo. Koja su prirodna bogatstva Fruške Gore? Kada govorimo o bogatstvima, tu se prvenstveno misli na bogat biljni i životinjski svet. Znači, Fruška Gora obiluje sa različitim vrstama biljaka, životinja i gljiva. Biljaka ima oko 1500 vrsta, što je izuzetno mnogo, s obzirom da je ova jedna niska, mala planina. Životinja, verovatno preko 10.000 vrsta, iako ne znamo tačno jer je nedovoljno istraženo. Dobro se znaju ove krupne životinje, ptice, sisari, vodozemci, gnizavci, dok kad su u pitanju one najbrojnije grupe, a to su beskičmenjaci, tu samo neke grupe dobro poznajemo, recimo ima preko 1000 vrsta leptirova, preko 300 vrsta paukova, preko 100 vrsta strižibuba i tako dalje. Neke od njih su baš retke, ima i čak i vrsta koje su opisane ovde na Fruškoj Gori i za sada im je Fruška Gora jedino mesto u svetu gde se zna da žive. Koje životinje postoje na Fruškoj Gori, a nema ih nigde drugde u svijetu? Kad je u pitanju Fruška Gora, neke osolike muve su ovde opisane, za koje, koliko ja znam, još uvek nije utvrđeno da ih ima još negde. Ili neke, zatim jedna vrsta mokrice, ali to je životinjica od svega 2-3 mm koju ne možete ni da vidite i da hoćete, teško ju je naći. Takođe i među gljivama ima vrsta, konkretno sam ja našao nekoliko vrsta koje do sada nisu opisane, jedna je već objavljena, neki su u fazi objavljivanja, tako da nije to ništa neobično i svako ko dovoljno dugo i pedantno radi i bavi se nekom grupom, verovatno može da očekuje da će pronaći nešto što niko do sada nije našao. Neka pravila da nam kažete koje ljudi moraju da poštuju kada dolaze na Frušku Goru? Može se ovim motornim vozilima, automobilima, motorima, po pravilu voziti samo po asfaltnim putevima. Fruška Gora ima dosta asfaltnih puteva, to su javni putevi, ali van toga, znači po šumskim putevama, možete ići samo pešice. Nije dozvoljeno sakupljanje biljaka, životinja i gljiva, iako mi naravno nećemo praviti problem ako neko dođe i ubere buket ljubičica ili ubere neku gljivu, jer se time u suštini ne pravi neka velika šteta.
zabranjena u suštini eksploatacija, da neko dođe i da iz komercijalnih razloga nešto sakuplja. Zatim, zabranjeno je vaditi fosile, znate da ima puno fosila po Fruškoj gori. Zabranjeno je na bilo koji način uznemiravati živi svet. Čak i sama šetnja po šumi može u nekim slučajevima da bude štetna. Iako to izgleda čudno, ali recimo imate pticu koja je na gnezdu u vreme gnežđenja i koja je toliko plašljiva da će da odleti sa gnezda ako se neko približi drvetu. I vi, ne znajući, možete da činite štetu prirodi, jer ako recimo duže boravite na jednom mestu, a tu u blizini je gnezdo, i ptica može da, recimo, hipotetički, ne bude dovoljno dugo na gnezdu, se jaja ohlade i napravili ste štetu i ne znajući. Znači, generalno treba se ponašati odgovorno prema sebi prvenstveno, jer svašta može da se desi u prirodi, i prema samoj prirodi. Ne činiti ništa što inače ne biste radili u prirodi, ne uništavati, ne oštećivati, više se bazirati na uživanju u prirodi. Nije problem i ako neko zapali vatru, iako ne bi trebalo paliti vatru van izletničkih mesta, ali budite odgovorni, ugasite vatru posle odlaska, odnesite svoje smeće sa sobom. Nemojte da vam je teško da, ako vam nije teško da donesete ambalažu sa onim što ćete jesti, nemojte da vam bude teško da to vratite nazad i u prvom kontejneru. Organizam grada počinje da cvili. U njegova pluća uvlači se rak. Od dima koji prave automobili zaklanja se sunce, navlači se mrak. Kada nikne parking, pojavi se tabla. Zabranjeno gaženje preostale trave. I zato je potrebno saditi stabla da nam pluća grada, parkovi ozdrave. A na kraju krajeva, kada sunce upekne, tata bi da kola parkira u hladu. Ali šta će raditi ako drvo utekne, ako samo beton ostane u gradu? Urednik Dunja Rajić. Tekst čitala Katarina Obrenov. Realizaciju projekta je sufinansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine. Mišljenje i stavovi izražene ovim publikacijama isključivo su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine.